Dia sebenarnya bukan atas pilihan kita pun. Sebenarnya bila dia kalau nak cakap betul-betul, dia bila first meeting gabungan tu kan, the first ever meeting kat rumah Chucky I think. Aku datang lambat lah. Sebab kita datang, kita tengah timing okey, dia tak okey. Tolak orang. Nanti tunggu bila nak upload ni. Dia partner / sponsor / friends. Aku tak tahu siapa lagi lah. I think Nas ni kan she always think about other people first. Understand? No, nak cari jembatan. Wah, isi dan kuku, teguh dan kutu, cinta yang satu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita finally as per recording ni kita dah exactly 1 week after Mega Perdana final. First of all, kita nak shout out to gabungan DK Barat Singapura beri kita peluang untuk kita menyumbang balik lah. Walaupun tak seberapa banyak ni kan. Kenapa kita decide to do this is because one, kita perlukan, kita as a business owner, kita perlukan platform yang pada kita nak outreach to better audience, and where else can kita can gather a group of huge Malay community where if it's not within the DK Barat punya vicinity, I mean it's really home run untuk kita, both aku dengan Ira juga, because korang pun kenal. Sambil aku recording tengok perut aku ni senonoh tak kisah. Ini maknanya prosperity. So honestly for us, it's really home run for us. Kita memang aktivis of DK Barat, and then bila kita dilama tu oleh sahabat aku ni kan, seorang dia entah tiba-tiba dia dapat dia percayakan aku, tapi nanti kejap lagi kita tanya kenapa tiba-tiba agaknya dia berkenan tengok muka aku. Aku tak tahulah kan, tapi dia in the first place kita dijemput untuk jadi sponsor, tapi at the same time kita banter ideas what to do on our existence to Mega Perdana ni 2025. Kita sebenarnya share in our idea on how kita can actually outreach to more people through media. So kita share lah sikit-sikit. Aku pun tengah belajar, at the same time ada pula platform datang depan mata kita. Rezeki Allah dah caturkan cantik untuk kita try out kita punya idea into a better viewing punya community. So at the same time hari ni sebenarnya as per kita punya recording ni, kita tengah holiday, bawa anak-anak sekejap. Kalau korang nampak ada penampakan kat luar ni, memang biarkan kita ada pasang saka kurus kat luar untuk jaga tempat ni. Sebenarnya kita buat recording ni dekat Melaka. Ini pun kira impromptu, tak terfikir pun nak buat benda ni, tapi itulah, ni caturan Allah, dia buat cantik. Kita macam tiba-tiba bila aku fikir nak pergi a short quick trip, holiday staycay, tiba-tiba wife aku yang cakap, apa kata kalau kita call Nas, dorang ada dekat, Nas dengan Aidil ada dekat KL, probably we can join them. Kita balik, betul juga So kita join them, and then tiba-tiba bila pakai sini the late night talks, rupanya ada satu yang terbuku di hati kawan-kawan kita ni, and of course kita hope this episode will be a closure for Mega Perdana 2025. Thank you so much untuk semua yang dah support all the previous episode. Minta maaf sangat-sangat sebelum tu, muka derma aku banyak sangat, minta maaf before kita introduce to them. Aku nak bilang tak maaf, the last few episodes aku tak dapat nak keluarkan sebab atas sibuk kerja. Tapi aku try tengok kalau if I can still continue to do this. Rupanya ramai yang follow, terharu sangat pasal bila semua jumpa dekat Mega Perdana final, bilang, "Okay, mana episode?" People actually waiting for more episodes, tapi hopefully this will be a closure to this Mega Perdana series dulu, and after that insyaAllah kalau aku will continue lah insyaAllah. So hari ni kita nak jumpa orang kuat
orang yang percaya dengan kebolehan aku, percaya dengan apa yang aku boleh kongsikan, berkhidmat dengan Mega Perdana 2025 ni. Tuan Pengerusi dengan naib Tuan Pengerusi, kita ada pasangan merpati dua sejoli, Romeo, Juliet, Mickey and Minnie, Donald Duck and Daisy. Adam dan Kita, Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Labu dan Labi. kita jemput lah, kita jemput kawan kita yang kita kejar. Naik kereta 2 jam setengah jumpa orang. Kita ada Nas dan dengan Aisyah. Aduh, Assalamualaikum. Tengok mana? Sini. Ke mana tu depan? Jangan sibuk tengok aku. Hello. First of all, thank you so much. Aku pun tak tahu, okay. Kita let's start off dengan ini benda dulu. First of all, aku nak tahu benda Mega Perdana ni tanggungjawab yang berat sangat. Betul. Ramai orang siam. Apa hal korang suami isteri ni beranikan diri and Dia sebenarnya bukan atas pilihan kita pun. Sebenarnya bila kena sabur. entah dia kalau nak cakap betul-betul, dia bila first meeting gabungan tu kan, the first ever meeting kat rumah Caki I think. Aku datang lambat lah aku dengan Aisyah sebab kita datang, kita tengah Melayu, sibuk training. Melayu. Tak, sibuk training. Oh, okay. Aku timing okey, dia tak okey. Orang. Dia semua dah siap, bolehlah siang. So basically bila aku sampai lepas training TP tu untuk PSS tahun 2024 Oh, ya. So bila kita sampai tu tiba-tiba Faizal lah, mula Faizal lah. Kita semua dah sebulat suara. Faizal SP. Tak, dia orang buka yang tu, form tu. Buka form tu. Tapi bila sampai tu aku ingat Faizal, kita semua dah sebulat suara. Kita semua agree kau tekong Mega Perdana. Aku betul tak betul ingat gurau. Sekali betul-betul ke aku? Aku. Asal sebab kau ada berbual pasal perdana. Ada orang lain juga berbual pasal perdana apa dalam form tu. Maksudnya form apa yang aku masukkan tu sebenarnya adalah form daripada bila kita mula ada first meeting, kita ada form ni untuk bilang what can we improve on lah. So aku selit juga lah pasal what can improve on this DK Barat DK Barat keseluruhan lah, tak semestinya DK Barat lah. Kira apa yang SDBF patut usahakan lah dalam kita punya term ni. So dia banyak cakap pasal perdana. Role korang dalam gabungan apa? Sebenarnya member biasa je. AJK saja. AJK? Okay, biasa. So bila dekat tu aku ingat dia main-main. Sekali semua macam okey, semua kepala semua okey, gini okey, kita dah agree ya. Sebab sejujurnya aku tak ada pengalaman pun bikin perdana. And the only experience yang aku ada adalah Piala Bulu Perindu 2007 ke 8 tak salah. 2009. Itu pun CC level punya competition lah. Gelanggang? Bukan, biasa punya pertandingan. Okay. Kalau if I forget the date, so maaf tapi itulah the only experience. And the experience yang lain adalah kerja aku sebagai shipping agent lah. Jadi so dia macam pengalaman managing human. Itu saja. So bila dapat tanggungjawab tu macam betul tak betul tapi pada mulanya macam perdana mungkin lah macam kau biasa lah. Tapi dia arrow dekat engkau seorang dulu. Belum ada Aisyah. More to him lah. More to him. Okay. Terus the main that one aku belum set up siapa aku punya ex. They let you set up company team. Okay. So macam betul tak betul So jadi kalau aku bikin okay lah, that's the only experience. Tapi kalau semua dah agree, aku cubalah. Tapi aku ingat lagi itulah Faizal kata Namai, we all dengan muka dia, we all behind you, muka Faizal So okay lah, aku terima. Letak muka Faizal nanti sebelah ni. Aku terima sebab mungkin ni satu benda yang cabaran yang aku nak cubalah. Tapi aku tak teringat dia macam sebenarnya Mega Perdana ni bukan pertandingan biasa. Dia national. Dia macam national scale but on a production level loh. So macam itu aku tak teringat. Betul. So aku belum dapat lah. Kalau aku tahu aku rasa mungkin aku reject kot. Nyesal lah. Tapi ada apa-apa aku support. Sebab aku cakap antara ramai-ramai kita orang yang paling neutral. Sebab kita dah tak apa tu aktif kat kumpulan sendiri. So kita memang kita nak buat tu secara jujurnya is for everyone lah. Dia bukan untuk kepentingan mana-mana kumpulan kata kumpulan sendiri. Sebab kita dah When was the last competitive years untuk orang? Untuk aku 2014 lah. Aisyah? Escarot 2012 2014 main awak.
So yeah. Itu sama nonsense lah. lah. So about around there the same lah. time lah, dah almost 10 years lah. Yeah. So macam yelah, macam yang lain tu ada contribution, ada sumbangan pada kumpulan sendiri ataupun kumpulan lain. So macam lagi baik kalau dijalankan dengan orang yang dah neutral lah. And aku ingat Betul. Aku agree. Macam Jade kasih macam komen macam, oh this hot seat lah ni, hot seat. Sebab seram. Sebab dia macam, yelah, kita pun pernah pendikir, pernah memasuki pertandingan Mega Perdana. Pernah salahkan orang-orang. Tapi aku cakap dulu I believe, I remembered when 2012 and 2014 bila ada Facebook lah aku ingat selepas habis perdana aku akan Can see you inside. tulis satu komen di Facebook and give a shout out to gabungan. Aku tak pernah lepas tu. Kalau aku boleh retract balik aku ni, because even though I was not in gabungan that time back then, I know how hard it is to organize something. Okay. Even though nak perdana, tapi aku tahu susah dia. So I think I always make a full stop after perdana final. Okay, that's it lah. Dah cukup komen lah. Kalah ke menang-menang, that's it. So I always remember that, giving a post, a shout out to gabungan. So that's me lah. Tu cara aku lah. Tapi yang buat rumit is actually curating what you expect throughout the whole three level of competition, ataupun how to set expectation dalam bentuk competition tu. Aku remember that the first ever start Faizal saying, okay, I think we should start with a konsep dulu, okay? So macam konsep apa ni? Ya Allah, konsep lah pula. So aku dengan Aisyah ni, kita ni bukan zaman-zaman dulu yang tengah dating. You apa konsep? I cyber. Tak ada. Bukan. Okay, right. Okay. So dia mula dengan konsep macam, alamak konsep So ni yang discussion kat rumah goes on lah. Konsep apa you? Konsep apa? So actually apa yang konsep kita ada, kita repeat, bukan adalah idea asal kita. Yes. Dia sebenarnya kolektif yang lama-lama, cuma kita berperingkatkan dia lagi clear lah. Itu saja. Okay. Kau kemaskan. Jadi kalau nak cakap itu idea kita, bukan. Sebab kita ambil apa yang mana yang baik, mana yang macam ni boleh. Kita try, why not kita try. Tapi aku remember that how to end the final with a good note. So I decide that I think Ukuah will be nice lah. So bila kita dah ada nostalgia, dah ada metamorphosis, let's end this with an Ukuah. Sebab kalau kita ikut kita punya project dan timeline, kita ada perjuangan gabungan. And so we want this to end with everybody down there. So aku boleh macam dah start aku punya show sendiri kan, macam okay, visual kan. Macam let's end with Ukuah lah. So yeah. So that's how you start lah. Nostalgia, metamorphosis dengan Ukuah. Kita nak start that to show that every community tu, walaupun is different, gabungan kan every 2 years tukar, actually is a continuation of semangat gabungan yang sebelumnya. So that's why kita orang buat the build up of the documentary perjuangan gabungan tu, tunjuk yang every generation of ahli jawatan kuasa gabungan tu ada their own struggles, ada sebab kenapa they do things certain way. Bukan macam batch ni bagus, batch tu tak bagus. We want to stop that kind of we shall go to that later. So we want to stop that. Kita nak tunjukkan kita semua satu. Betul. So kita teruskan yang apa yang sebelum ni dah buat, kita buat yang lebih baik, bukan untuk bertanding atau bersaing, tapi untuk teruskan semangat tu. Betul. Ke arah kebaikan. In fact, kita berterima kasih sangat kepada mantan-mantan yang lama-lamanya community, because nobody will want to do this on a free basis. Betul. And it's such a big responsibility, and kau accountable for many things. So bila siapa nak duduk, bila pagi ni tak payah. Tapi bila komen banyak. Betul. So aku nak bukan cakap ni siapa, I just say myself. Bila komen senang, tapi bila nak komen ni memang senang. Tapi nak jalankan tu, dia adalah satu cabaran lah. It's another level lah. Yeah. Aku pun honestly, bila aku tanya kau juga, what do you need me? What is my involvement in this whole thing? Selain daripada sebenarnya baru-baru I was pitched as a sponsor. To sponsor macam aku punya involvement in media. So macam yalah, aku keluarkan konten-konten yang probably can outreach to more people, understanding Dikir Barat and stuff. Dan aku fikir balik, okay, how do I make this thing interesting? And the best part about aku ni, I don't like to work within restricted punya column. Aku suka bebas. Aku kadang-kadang, pasal aku tak pernah standby skrip, aku tak pernah apa benda.
maybe aku punya time yang di Barat dah grow aku this way. Aku bila aku hosting event pun sama. Aku tak pernah ada template khas untuk aku bikin. Aku lagi suka macam spontan rabak punya. So and then benda tu nampak persembahan tu tak nampak macam curated, it looks more raw and because aku lagi suka macam interaktif. So every event pada aku I think for me, I like to see every people's strength. Aku tak suka kacau pun orang punya creative space. Of course, aku will give them my idea. But then again, aku pun faham semua yang aku kerja ni semua ada creativity masing-masing. Betul. So, I think we at the front, we should know how to macam, Hakim macam gini, Haidil macam gini, Aidil macam gini. Macam semua ada dorang punya strength. So, sebab tu aku tak kacau sangat. And I just give you macam, aku actually nostalgia macam gini. And the rest, I let you do. Because aku tahu, let's go back, rewind sikit and calling you as a partner or as a friend or as a sponsor, I think dia bukan secara tak sengaja. Dia sebenarnya aku yakin sangat dengan aturan Allah lah. Kalau aku ingat dia lepas solat Jumaat tu, kali I think aku teringat tengok video TikTok kau. TikTok ke IG aku tak ingat lah. Hakim tengah set up company Ada tengok video pun not bad juga So why not why not collaborate lah kan. Sebab tu kau macam kau pun macam serius. Okay, kau macam aku ingat macam boleh lah, can lah. Okay juga sembarang lah. So macam macam senang ke? At the same time pun kau cakap aku tak payah all out sangat kau just nak macam aku tunjukkan dia kira kau just expect macam 2-3 episode of certain thing. But in the first place, it wasn't even podcast pun. It wasn't even podcast. So aku pitch dengan kau sebab why not let's do podcast. Antara sebab kenapa is because aku rasa during aku pay time in DK Barat tak lama. Competitively pun aku rasa aku didn't leave that big mark on DK Barat pun. Cuma ada yang segelintir yang kenal aku as someone. Ada yang tak kenal nama betul aku pun. Ada yang panggil aku ketompret pun. So, tapi aku was blessed with the circle that aku grow up with. The circle aku grow up with, Allah dekatkan aku dengan legend-legend yang nama besar-besar. And aku dapat-dapatkan diorang. Aku fikir balik, sayang kalau then aku dapat tahu yang there are some people of the new age of DK Barat tak kenal orang-orang lama ni. Orang-orang yang people yang pave the way untuk DK Barat. Dan aku fikir macam sayangnya budak-budak ni tak kenal. Dia macam nampak dia macam raw tau. Hari ni dia kira macam setting dia anak beranak kan. Betul. Yes. Nampak. Yes. Sleep. Okay, sleep. Baru style. Ni baru estetik dia. Aku rasa korang pun kenal aku from aku previous episode. Aku tak pernah suka benda yang estetik. Aku tak suka dalam studio. Aku lagi suka bebas gini. Gini lagi estetik. So, aku kenal orang-orang hebat-hebat ni. Dan sayangnya aku macam, bila aku dapat tahu ada certain people yang kenal lagu, yang kenal certain people, tapi yang kenal certain things in DK Barat, tapi tak kenal orang belakang orang tu. As prolific as Cikgu Johan, Cikgu Azman, arwah Cikgu Zaidi Nandi. Diorang kenal lagu tapi diorang tak tahu siapa orang ni. Aku bilang, sayangnya. Dan aku tahu macam, mungkin ini tugas aku kat dalam gabungan ni, to bridge these people, orang-orang yang dulu-dulu, and then aku just bridge. So, aku contact all these people lah. Then aku bilang, best lah. Then dia nostalgic sikit lah. So, cantik pula bertepatan dengan kita nak go into nostalgia, the first part, second part into metamorphosis, dan kita nampak the growth of DK Barat, and then the last part cantik sangat, kita end off dengan ukhuwah. And then honestly, daripada from the sideline, walaupun aku involved juga in curating certain things in Mika Perdana this time round, aku happy to see that this time round the production is as such. Happy sangat. Aku happy sangat. Aku tu macam, pasal kenapa aku macam all out buat benda ni, because aku rasa macam this is a must. This is a must. Kenapa aku rasa this is a must is because macam through yesterday kita duduk sembang-sembang, aku rasa aku just want to put it out to these people. Okay, aku side track sikit.
aku rasa kenapa this episode is important. Kita nak buat AAR personally between us, from the view of a sponsor, the view of people yang tolong, and the view of aku dapat this time aku punya involvement during Mega Berani, aku dapat dekat dengan orang-orang yang aku pernah benci, tapi Allah dekatkan aku peluang ni untuk aku faham kenapa aku tak nak find out. To be honest, aku bilang aku can put this on camera. Aku used to hate people yang behind, orang yang ubahkan. Kenapa bulan nak kena sekatkan tu beat 8, beat 16, orang macam Faizal ni semua. Sebut nama terus. Aku sebut. Aku bilang, aku macam, alamak Faizal ni, aku bilang dulu aku macam damn aku dengan Faizal ni. Tapi bila part aku dah dapat duduk and aku understand dengan dia, because aku spend more time dengan dia juga, aku understand bila dia explainkan dia kenapa ada VC dia macam gini and dia execute this way, baru aku faham. And baru aku rasa aku neutralize. Okay, aku cakap dengan Faizal juga. In fact Faizal dah tahu benda ni off camera pun. Faizal, aku used to hate kau rabak-rabak. Bilang, kenapa kau nak kena kacau? Aku grow up in Dikir Barat yang pakai gunakan rasa, tak pernah technical. So macam lama-lama aku rasa aku faham. So kau dah sayang dia. Dah sayang. Dah mula sayang. Dah salam peluk Mega Perdana final pun dah habis kan. Dah seminggu kan. Dah mula rasa rindu. Dah rindu sangat. Kau tengok imagine kalau tengok muka Faizal. Geram pula Kau bayangkan korang lelaki bini, aku kan lelaki bini. Faizal kat tengah. Geram tak? Muka boring dia kan. So aku rasa aku want to put this, I've seen, because the last competitive year was, aku pun around the same time, around 2016, the last involvement in competitive Dikir Barat, and coming back to see Dikir Barat the past few months ni, aku nampak wah Dikir Barat level dah lain. Ya, walaupun aku ada preference aku sendiri, boleh tak salah, aku ada preference aku sendiri, tapi technically aku rasa macam wah Dikir Barat dah lain level. Dan lama-lama aku duduk, when aku on the sideline and aku perhatikan Dikir Barat sekarang, I just want to put it out to you all yang dengar benda ni sekarang. Aku saw a post on IG. I think Najib Soiman put this on his IG. Dia punya because kita alhamdulillah, who would have thought yang kita risau yang kita nak ambil tempat UCC tu dengan tiket dia $50, adakah orang nak beli? Betul. Allah mudahkan perjalanan kita, dia keluarkan SG Culture Pass. Betul. So after that, within 2 hours it was sold out. Then after that, aku remember that phone call came. Kau rasa aku nak kena buka tak third level? Buka. Aku rasa aku percaya benda ni boleh. So, yes, and it was sold out. Tapi kita nampak that posting from Najib Soiman, dia cakap okay, kalau tak pasal Culture Pass ni, mungkin tak banyak sambutan. Will you guys be supporting Dikir Barat as it is? So aku just want to do this, and then it kept me thinking, it's time that kita bukan setakat tukarkan technicality dalam Dikir Barat, dalam persembahan Dikir Barat itself. I think the people surrounding the community must change orang punya mindset. It's because kita as a viewer dekat bawah ni semua, kita nak kena support the art dulu, put a value to it, and baru kalau kita put a value to it, baru orang luar nampak the value to that art, and baru orang dah tahu that Dikir Barat ni bukan setakat Dikir Barat yang orang panggil untuk amal-amal perform dekat bazar-bazar aja. They should incentivize. In fact, we should put a price to our performance, because why? Everybody put their heart and soul, 15 long years, 20 long years of learning the industry untuk orang put a very good performance on stage. Aku rasa, aku don't know whether kau agree with that. Then tapi yang kalau kita before we go to the ni, before the price is set, kita tak terlintas semua ada Culture Pass. Kan? Betul. So bila kita set the price tu, memang kita study dia punya the old the price yang 2016 dan 2019. So kalau kita final tu that time was $35. Kalau silap minta maaf Tapi bila kita fikir $35, so after 6 years, is it $50? Is it too much? Itu macam banyak ke tak banyak ke 45 ke okey tak okey But at the same time, barang makin naik, venue makin naik, harga makin naik.
Betul. And we can do a lot of things. Kita boleh choose to make ticket $10 pun. Betul. Tapi at what expense? Betul. Price money. Dan mungkin final kat CC. Nanti orang komplain pula. Betul. Ya, so ni mega perdana. So apa approach kita nak make? Of course kita nak maintain that prestige lah. Betul. So maintain that price. And this time round, sesiapa pun yang kita engage, baik yang yang kita nak bayar semua orang. Kita nak gajikan lah. Walaupun tak seberapa. Betul. Ni incentivize lah. Macam Tip pernah cakap lah, duit manis-manisan lah. Duit manis-manisan. Macam walaupun it's not their value, but adalah sikit untuk kita berilah. Betul. Jadi benda-benda ginilah yang kita nak ni lah, yang kita we want lah, we want to do it. So alhamdulillah dapat dilunaskan, alhamdulillah. So at the same time pun kita happy to see that orang-orang yang involved ni, diorang tak buat kerja sambil lewa, tapi diorang buat kerja all out at the same time. Diorang, in fact there are some people yang bilang dengan korang tak apa, tak ada payment pun tak apa, aku just want to be involved with this thing. And diorang buat benda tu full, and then look at the outcome of the everything. Kita alhamdulillah. Ya, tu pasal aku rasa aku happy to be part of this bandwagon lah kan. Dia macam ya Allah, bila aku tengok the line up or the people that I'm working with, aduh, aku tak tahu macam nak cakap lah. Dia macam aku tak pernah kenal Abang Eddie sangat. Aku tak pernah work with Haidil. I have never banyak lagi lah. Tapi the people that I'm around with is actually I'm working with the best lah. Betul. Kan, alhamdulillah dalam pendikim dan pendikim balik masa kelam, I'm working with the best. Yourself, Ira. So dia macam, kalau nak cakap ni sebenarnya dia macam ya Allah, dia macam Allah dah makbulkan doa-doa kita lah. Sebelum tu macam siapa ni? Siapa nak tolong kita ni? Siapa volunteer kita ni? Siapa kita punya team ni? Macam benda-benda gini yang aku rasa aku dengan Aisyah kat rumah ni, kita always macam siapa ya Allah, dia je dah tahu. Banyak cabaran. The first round kita cakap pasal volunteers The first round kita open Google form to public. So ramai tau yang sign up. Sekali on the night the night before tu kita buat briefing for saringan 1. Setengah tak ada. Paruh tak datang. Allah Call Allah. tak angkat. Reject call aku. Ada yang tak tahu block ke apa. Dah terus tak boleh get through tau. Ya. The thing is perdana ni dia bukan saja administration atau. Tapi dia juga you are dealing with human yang kau tak tahu. Betul. Wah, itu kau tak tahu siapa dia punya yang okey, siapa yang tak okey. So Betul. Siapa yang okey dengan kita? Siapa macam ni kiran terjun je. Yang this is the best we can do. Yang lain kita berserah je. Betul. Yang finals tu was kira rezeki when NUS team decided to volunteer as our itu crew. kira kan macam tiba-tiba NUS punya datang email lah, diorang nak volunteer, nak help our final. So macam ya Allah, dia semua tersusun lah. Ya Allah, dia tersusun lah. I happen to reconnect with one of the NUS girls lah. So she is apa tu, my work bestie punya arwah my friend dah pass away lah. So dia kira dia punya daughter lah. Yeah, so happen to be one of budak NUS who actually email us lah. Recent shortly after I macam berbual dengan dia dekat social media. So memang macam aturan Tuhan lah. I pun tak teringat nak berbual lagi dengan budak ni. Tak ada intention pun nak berbual tentang ibarat ke apa pun. Just macam berbual macam tu, tentang Teachers Day gini-gini. They just reconnect like that. So memang betul-betul rezeki tu. Lepas kita dah tahu how difficult it is to get volunteers saringan 1 dengan 2. Sekali finals boleh dapat berapa ramai? For NUS was about close to 30, right? 30. Ada a few yang back out lah, but tapi masih okay lah, masih ramai lagi. Kalau tak adanya perdana, aku rasanya kita tak berjumpa malam ni pun. Betul. All these Honestly, connections, Betul. yes. Kita tak ada ketawa-ketawa. Kita tak ada, it is everything, semuanya dia ada link lah, kan? Betul. Kita dapat berjumpa, kita dapat mesra balik, kan? Betul. So alhamdulillah lah. Ramai orang cakap it will be easier to run something with a partner that share the same household. Tapi aku rasa korang pun ada struggles korang. Ya. Okay, jadi pengerusi dengan naik pengerusi. Tak. Bringing back home kerja. Satunya, aku bukan saja pengurusi, aku juga pengadil. So dia punya yes. Double. it is, I'm not saying it's a mistake lah. I will say that the situation that
macam alamak, rasanya aku pun kena step in, bukan saja pengerusi, aku kena step in as pengadil. Sebab orang-orang yang kita pilih tak free atau dia orang ada tanggungjawab masing-masing lah. Jadi tak salah, tapi tak apa. So at the point time sekali pun kita offer Aisyah, you as a karut. Tapi atas sebab kita nak satu kumpulan sahaja dalam pengadil tu. So itu pun salah satu cabaran. After that, I think the only option that we have is me. So aku ingat macam okey lah, boleh lah. Pengadil, pengerusi, boleh lah. Tak ada masalah lah. InsyaAllah boleh lah. Dia pelawar Isa juga kan? Ada. Tapi aku rasa Isa masih nak bagi khidmat untuk Andika. So ni pilihan masing-masing lah. Betul. So it's okay. Then after that Aisyah pun tak boleh atas sebab dia beri kriteria. Jadi lepas tu aku cakap okay lah, why not I take this role also. But along the way I go, tak boleh lah. Itu salah satu, I think kalau kita nak cakap area for improvement, pengadil dengan pengurusi tak boleh do together because it is not really pengurusi. I think people yang involved untuk Mega Perdana tak boleh. Cannot be double lah, tak boleh. double your responsibility. Ada macam satunya macam aku nak fikir about the event, at the same time aku nak fikir fokus dengan kumpulan. Alhamdulillah aku dapat jalankan dengan sebaiknya lah. Tapi the struggle behind, the mental behind it, wah, it's very difficult bro. Susah lah, dia susah. Dia macam macam dia certain level macam aku cakap, okay, after this timing aku dah shut off. I need to focus on the competition. Dia memang senang lah. Dia memang senang cakap jalan mengadil je, duduk kasih markah. Betul. Tapi kadang-kadang aku tanggungjawab macam tu. Tanggungjawab macam lepas macam ni sound rosak pasal dia kau nak macam event macam alamak, ni mesti kena ni apa ni asal ni. So it is, my mind is everywhere. Betul. Tapi alhamdulillah aku dapat fokus lah. Dan 2 weeks before perdana tu, wah, kita orang macam kerja double shift Siang kerja aku balik, aku settle budak-budak, nanti dia akan message aku, teman I kat office. Sebab kat office tu dia akan habiskan kerja dia, and also kita reply emails, dia reply email sistik. Aku akan habis kerja aku dalam 8 lebih lepas isyak. So lepas ada call dia boleh teman I kat office. Nanti dia datang lah, nanti kita balik dalam 2 pagi, kadang-kadang rabak 1 pagi, 3 pagi. So kita nak settle things lah, because yalah banyak benda yang kita settle lebih. Lagi dia macam sebelum 2 weeks tu pun anak-anak lah kan. Anak-anak pun aku pun dapat tahu round 1 ke round 2 bapak aku sakit. Ya, bapak aku sakit betul. So dia macam bapak aku sakit. Double whammy Double whammy. So bila datang aku interview dengan siapa, Bora. Bila dia sebut pasal keluarga. Aku nampak nangis. Tu macam dia macam, oi Allah, ni benda yang susah nak apa dia difficult, ada challenge lah. Tapi aku percaya, aku yakin that Allah akan uji seorang hambanya dengan kemampuan dia. Betul. Kemampuan dia. So aku rasa dia ada sebab lah. Aku tak tahu what is in us for in the next 5 years, 2 years or 10 years. But aku tahu dia uji kita sekarang untuk esok. Betul. So tak tahu lah. Kita tengok actually what kita go through tu, kita bukan nak drama lah but actually what kita go through tu, kita hope to share with other people juga. Sebab it's an AAR lah, like you said. Macam what is good kita nak continue. Betul. Hopefully the new community continue. Dan what is mungkin macam extra tapi kesan dia pada community tu maybe questionable, kita tak nak the next community make the same mistake, because burnout is real. Betul. Macam tadi kau cakap, kalau macam suami isteri kerja is easier, yes, for certain reason, tapi also tough sebab kirakan both mother and father taken away from the family unit tau. Jadi example lah, bila kita balik perdana tu, yang si kecil ni, I've already shared with you guys yang dia ada special needs. Dia terus nak acknowledge kita tau. Bila kita balik tu, terus no. Dia rasa detached No, dia jalan. Lepas tu dia nangis senyap tau, macam nangis pendam tau. No, dia tak nak aku, tak nak Nas. Allah. Betul tak? No. Ya. Lama kita balik lambat. Bukan dia sajalah. Dia anak kita yang lain pun. But that shows yang dia punya effect on the children. Disiplin budak pun. Disiplin budak tu jangan cakap. Decline sikit lah kan. Dia rutin. Sebab kita tak ada, jarang, bukan tak ada kat rumah, ada kat rumah tapi jarang spend time dengan anak-anak. Kalau spend time pun, bila kita ada free time pun tu datang untuk kita rehat. Dah rehat habis, aku kerja buat nature, my job is 24 hour. But the thing is, bila bekerja dengan orang-orang ni, aku kadang-kadang rasa macam bestnya ada orang, there are people who can sorry I busy, sorry dia sibuk.
Tapi macam mana kalau aku I wish I can say that lah. Because somebody need to do it. Betul. Somebody need to do it. Somebody need to make things move. But Alhamdulillah bukan aku seorang sahaja. Yes. Aku ada sahabat-sahabat yang lain. Betul. I know, I think you know who you are. Siapa-siapa korang yang berada lah dalam kelompok tu kan. Terima kasihlah sangat-sangat. Sebab kalau tak ada orang-orang ni, tak Habislah. boleh lah. Dia tak boleh make it pun. Sebab cancel orang perdana. Ada yang sibuk macam mana pun dia takkan forsake the ship lah. Dia takkan tinggalkan kita. Dia forever will solve whatever problem yang kita ada. So kita berterima kasih Berterima pada kasih kawan-kawan dalam gabungan tu dan juga sahabat seni, kita punya friends sahabat seni of gabungan. There are people who want attention lah. Kan ada orang macam nak ni, tapi kita tahu yang orang-orang ni they do things behind without saying anything because diorang nak bikin sebab nak bikin secara ikhlas. So orang-orang ini aku rasa bukan sahaja macam mana pekerja atau member yang baik, tapi aku yakin diorang pun Kawan yang sahabat yang baik. Yeah. So benda-benda ni aku treasure lah. Aku treasure. I know who you are. I can see that. Dia unsung hero orang belakang ni. Yes. Tak payah nampak. Kadang-kadang superhero ni tak datang dengan saudara kat luar kan. Betul? Sedang kat luar, jantung. Ada. I think kalau kita fast forward sikit to the Mega Perdana final, the biggest highlight for that night was that yuk kita gabung tu. Aku rasa ramai yang cengeng. Aku tengah maintain cool actually hari tu, but it was electrifying kat atas pentas. Thank you juga diberikan peluang untuk aku get involved with the new production of the remake of that beautiful song. The song on its own dia dah memang beautifully written daripada yang berbahagia Al-Fadil, Cikgu Arazman. Kita pun aku rasa Allah dah mudahkan juga. Nak cari lagu ni pun susah tau. Maksudnya susah. We cannot find on social media. Tak, dia macam siapa bikin lagu ni? Oh mungkin dia, mungkin ini, mungkin dia, mungkin ini. Last yang gave me the final answer is Syarifah. Abang Man lah. Kau check dengan dia. Kau lah. Dia remake sama dengan suara sekali kan sih. It's Abang Man. So you just check with him. So aku check lah. Betul lah. Setelah beberapa tahun ni baru aku tahu lagu dia. Bila aku tahu siapa yang pilih lagu ni. Kenapa lagu Yuk Kita Gabung? I think tak ingat actually. Tak ingat ada proses. Tapi bila aku tak ingat lah, aku pun tak nak claim aku ke siapa-siapa, tapi I think it just come where sebab kita yoga, I don't know macam mana. Okay, if I remember the inspiration, the starting inspiration was actually Rifa'ah punya Malam Ilham Dikir. Malam Ilham Dikir. Yes. So that's why I'm here not to say that everything is our idea. Tak. Everybody I'm going to credit siapa yang kita rasa macam that's the first start of the inspiration macam yuk kita gabung lagu ni bermakna lah sebenarnya. Kena dengan konsep ukhuwah kita. Betul. Are we going to make macam the original lagu dia macam gitu ke, atau kita do something then after baru-baru macam banyak benda lah kita nak buat, tapi after that kita decide bikin MV lah, music video. So dengan pendikir-pendikir lain. So jadi alhamdulillah lah kan. Tapi okey, alhamdulillah juga pasal aku dapat aku punya resume sekarang dah cantik. Aku dah boleh tambah satu lagi dalam resume aku. Aku sekarang rapper. Kau rapper kan? Betul lah. Aku rapper. Dia rapping paper. Aku rapping paper. Apa? Kalau aku rapping paper. So Sorry, Bo. and then again juga dibukakan lembaran peluang tu untuk aku tulis sikit. Aku pun tak tahu kau boleh rap lah. Sejak bila dia tulis lirik? Lirik. Aku dah tulis lirik. Lirik kau apa-apa approve tu. Tak ada second thought. Tak ada Ketompret tu. So Tapi aku pernah tulis lirik. aku pernah dengar lah. Tapi aku tak sangka kau boleh rap lah. In fact, kalau kita boleh throwback sikit, sebelum Dwi Dura, it was Duanita. Duanita punya first competition aku yang tulis lirik tu. Oh, betul. Is it? Ya. Oh, okay. So kau lyricist juga Kau lyricist, lepas tu takkan rapist. Dia semua sis rapist. Dia rapist. Beginilah. Saya rasa tak ada, best. Aku dapat But that night is magical lah. magical gila. Dia aku dengar komen lah macam
at the end of the day, it's still a competition. Which aku agree, it's a competition and you cannot take away. Mega Perdana is still a competition, but this time around rasanya bila kau tengok kat IG tu kan, dia bukan orang share sahaja siapa pemenang dia. Betul. Tapi all over PDK sharing about this, The stories because yang lagu tu. The last part tu lah. And surprisingly, ramai orang tahu lagu tu The whole hall was singing tu alhamdulillah. Aku macam wah real ber. Betul. Bila and nampak Abang Yan, Abang Zahir Osman, nampak Cikgu Khair dan isteri Ayu, Abang yes. After so long kita finally get to see Abang Yan datang. Yes. Walaupun tak sihat, Cikgu Khair pun datang dengan dengan Rizal, Shikin, all these gabungan yang telah berjuangkan gabungan pada waktu dulu should be acknowledged. And they came and they saw that. I think aku percaya everybody feel something on that day. Betul. Everybody feel something on the stage Baik, tak tahu it's just magical. I mean, dia tepat kena dengan konsep pertandingan tahun ni because it's kita nak emphasize on ukhuwah. Dalam kita berkawan ni, dalam kita nak bersilaturahmi ni, kadang-kadang kadang-kadang kita terlepas pandang. Betul. Kita this time around kita nak try to be as inclusive as possible. Orang-orang yang aku rasa we should put credit to. In fact, dalam 4 orang yang mulakan gabungan tu, 1 dah tak ada, tinggal 3. So kita dapat jemput Abang Yan juga. I think kita dapat tribute to him because this is his product daripada 1990 now it's 35 years. Alhamdulillah. I mean we get to see him. Alhamdulillah. I think hopefully he is happy with the outcome of Dikir Barat sekarang. And then I think it's high time kita put a stop to a lot of things. Different era ada masalah masing-masing. Betul. So I think kita nak kena banish the thoughts of zaman zaman abang dulu lagi best deh. Zaman kau sekarang alamak ni bukan Dikir Barat deh. In fact aku tertarik dengan minta maaf kalau salah, saya minta maaf. I saw the latest post from Najib Sulaiman. Kita mula tewas apabila kita menyalahkan semua sekeliling kita, macam mic lah, betul lah. Aku nampak that posting juga. Wow, that really hits me macam bila kita start to comment, bukan tak boleh komen, dia ada, aku rasa bila kita nak komen something pun ada demi adab Betul kan, ada adab, and komen lagi baik kalau ada solution. Betul. Kalau setakat komen aja then boleh, tapi ada cara-cara dia. So but I really love the way he put it, that macam kita akan mula, macam mana kita nak tahu kita tewas bila kita mula menyalahkan benda-benda yang sekeliling kita. Betul. Sound system dan sebagainya. So I think that was nice lah. In fact dia pun Anidah pun dia bilang abang pun dulu orang yang menang semuanya merasa kekalahan. Betul. So I think memang lumrah sebagai penganjur kita kena terima lah. Betul. Memang aku terima banyak negatif. Betul. But at the same time banyak juga positif. Bila habis Netcom, wow, I think the message that I get, thank you so much lah. Aku pun tak expect lah. And even though it's a short word, singkat, ayat yang seberapa je, tapi it really means something to me lah. Sebab betul, benda ni aku rasa macam, ya Allah, ada juga orang yang knowledge. Betul. So thank you so much. Terima kasih. I mean at the same time kalau kita berlapang dada pun, yang apa yang dorang banter ni, walaupun ada rasa tidak puasan, kita tak boleh happykan semua orang. At the same time, dengan kita nampak semua orang cakap asal macam gitu, asal macam gini, dorang tengah fight for the right of dorang punya kumpulan, kita nampak macam dorang take ownership of dorang punya own craft. So at least kita berlapang dada lah kan? I mean, kita nampak macam kita nampak orang budak sekarang ni, dorang take pride in what they do, dorang take ownership of whatever. Aku rasa dia wakilkan kawan-kawan yang lain. Dia nampak perih payah jerih kawan-kawan yang go through training and then only to know that they didn't win something. Kita tahu orang tengah nak fight for that thing. Tapi again, aku rasa kita mula berlapang dada juga dengan sistem di balik tabir Dikir Barat ni juga. Ada orang-orang yang mentadbir benda ni. Kita nak kena akur yang benda ni bukan mudah.
nak neutralisekan benda ni pun susah. That day wasn't perfect in terms of administration. Banyak hiccups. That day was not perfect. But the objective telah tercapai. Betul. And yeah, like we say lah, macam bila penghujung tu kita nampak lah dia punya usaha dia, kau nampak dia punya kesatuan dia. Tu je. Best lah. Aku pun again thankful that kita were involved in this. Indiki Barat dia macam aku cakap, it's homecoming for us. And then kenapa kita besar hati sangat nak sumbang, walaupun aku rasa tak adalah besar sangat sumbangan kita tu, tapi kita besar hati nak sumbang sebab especially yang bab karut tu lah. It's something yang pada aku macam cantiknya kalau aku dapat ada benda ni kat rumah as a tukang karut kan. Tapi macam memandangkan kalau aku tak dapat, apa kata kalau aku sumbang kat orang. And it lands on a deserving hand. Aku rasa tahniah juga pada Wan Jerung. Aku rasa termasuk dalam buku sejarah. For the first time dia kena teki. Teki ke? Teki. Aku ada syak. Jerung? Kita gini. Lucu lah. Abang ni lucu lah. Tapi Wan Jerung kan Wan Teki lah. Wan Teki. Tukar. Kita panggil dia Wan Teki. Okay, tahniah. Aku rasa in fact I don't think so it's an easy fight for Wan Jerung juga. Kawan-kawan yang lain pun put in a lot of kita nampak a lot of good talent on stage. Bukan dalam karut je lah. So the reason why aku contribute another fund untuk sinopsis tu juga, because aku tengah sibuk buat video-video ni. Aku nak tengok macam aku want to pay homage to whatever aku doing right now kan. Okay, let's see let's see if I can. Tapi mungkin I just want to say macam sesiapa I mean to the future person that will be mengendalikan Mega Perdana. Learn whatever mistake yang korang nampak daripada kita dan perbaiki. Sebab I think it's okay to say that banyak mistake yang gabungan yang datang Perdana ni. It's alright because just learn from a mistake and be better for the next round lah kan. Because tapi siapa yang akan kendalikan Perdana ni harus ada hati yang cekal. Betul. Ada have your own team, and kita menyeru siapa yang rasa macam patut Perdana gini ni, cuba bukan nak ni lah, cuba ke try, usahakan sebagai pendikir. Why not take this challenge lah kan. But again I'm always kita punya apa panggil tu, kita punya role lah I think lepas ini sebenarnya kita pun dah malas pun nak Pertanding tu bukan kita punya priority lagi. But I think apakah sumbangan kita selepas ini? Aku rasa sumbangan kita selepas ini adalah benar-benar mungkin kita boleh tolong the next AJK kalau kurang usher ke registration ke. Mungkin kita betul. I'm okay. To me, untuk aku tak ada, kita tak ada macam status ke macam aku dulu chairman, habis aku nak suruh aku jaga usher. Tak. Kalau kekurangan Bancu kopi boleh boleh, insyaAllah. Bancu kopi. Biasa takat tu je. Takut kau bancukan korang kopi, kopi datang setengah pasal kadang-kadang hirup dulu. Rasa dulu. Taste test. I mean that's our contribution to the DK. Tapi kalau untuk bertanding, untuk bertanding and untuk mengajar, dah tak ada semangat tu lagi lah. Dah lah, untuk aku just more on our contribution on behind the stage lah. In fact, I mean untuk kita yang dah berdikir lebih awal daripada yang pendikir-pendikir sekarang ni pun, kita bukan nak stay abang-abang and say that taklah time abang dah habis, abang nak gantung tanjak. It's more of the DK Barat has come to a level where kita yang senior-senior ni tak mampu nak bikin. Korang lagi baik daripada kita. In fact, to be honest, segan kita nak sepentas. Kalau korang segan nak sepentas dengan orang-orang yang terdahulu daripada korang, kita lagi segan nak tunjukkan. Pasal we will show, kita akan nampakkan lebih banyak flaw. Show. Kau tengok ID nak spot.
Kita jumpa di next episode. So dia in fact keep doing what you all do best. In fact aku nak ambil sikit masa sikit untuk aku nak tribute to sekarang that aku start to do content macam gini in DK Barat. Aku rasa kita spare a good 10 minutes untuk kita pay tribute and pay homage to almarhum Eddie Iskandar. Ya. Kalau tak ada dia, aku rasa kita tak ada reference. Betul. Waktu tu tak ada YouTube. Yes. And then kita based on the punya domain aja. Macam kau cakap bila aku tanya budak-budak muda ni, korang pernah dengar ada dkbarat.com? Yes, nobody know. Yes. So, in fact kita thankful ni orang-orang yang unsung hero yang ramai orang tak kenal, and then during aku punya involvement with the gabungan that time, aku used to get so close to him because why aku nak dapatkan dia. Alasan aku is because aku want to get first hand video-video, gambar-gambar daripada dia, because dia yang ambilkan. Aku nak tengok juga gambar-gambar handsome datang tengah dating kan. Dia pun satu hantar gambar kumpulan tengah duduk. Bila nak upload ni? Bila nak upload? And then slowly after that also aku rasa ada pelapis-pelapis baru after him. Kita I think thankful to Agil juga. Agil pun ada Agila 07 Ya, Agila 07. Agila 07 pun dia archive-kan benda tu. I think it's on YouTube sama And then kita ada people macam Aja Haji pun dorang video-video lama. Bukan Aja Haji ni dorang suka collect barang lama. So kat rumah dorang ada kaset-kaset, ada VCD lama-lama. Petition. So dorang convert everything to YouTube. So korang boleh pergi kat dorang punya YouTube. Aku tak tahu dorang punya YouTube apa. Just find Razli Haji ataupun Rizal Aja. Oh, okay. And then kau boleh nampak video lama competition. That's why aku dapat sisi aku punya video-video juga. Rumah orang pakai lampu ke pakai lilin? Aku rasa mancis lah. And then kita ada juga the early days aku kenal satu dua DK Barat punya blogger. Dia pun macam Caca. Kalau kau kenal, dia pendidik daripada Temasek Poli, daripada Nira. Dia rajin buat blogging. So benda ni pun aku rasa benda ni important untuk kita simpan. Kita naskahkan benda ni, kita simpan cantik. In fact Rifa'ah pun Rifa'ah rajin korek benda-benda ni semua, and then dia showcase to people. It's high time aku ikut, aku nak kembangkan sikit daripada jogan kata daripada kumpulan Mak Yong. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Aku rasa kita hormat apa yang terdahulu. Kita celebrate the difference now. Kita celebrate the changes now. Kita nak put a stop to everything. Zaman abang lagi baik lah dik, zaman kau ni apa, abang tak boleh feel lagu-lagu kau. Aku pun tak boleh feel dengan lagu-lagu sekarang because it's too technical. Aku grow up with different kind of environment in DK Barat. Tapi again, aku celebrate the difference because why? Aku dah nampak dia punya creativity. Macam hari tu, alhamdulillah, daripada video pergi ke kupasan lirik, persembahan atas pentas, dia satu. Tapi the beauty of it is I think creativity tu pun ada dalam batasan lah. Betul. Maksudnya dia tak sampai, sebab creativity ni ayat yang luas ni sebenarnya. So macam betul. Tapi sebenarnya dengan asas tetap kita boleh kreatif. Betul. So I think that's the beauty of it lah. Right. In fact, nak shout out to Farish. I mean he's the Gen Z in the team. Oh yes. Sebab dia lah kita belajar macam mana nak schedule Instagram post lah. Use all the. Korang dinosaur sangat Sangat. Aku lagi. Kita Friendster, MySpace ni zaman tu. Aku nak type benda ke apa story Aku tak tahu macam mana button dia. Aku tanya dia button dia. Aku nak tunjukkan kau the power of social media. Aku nak korang ramai-ramai hari ni. Korang mula follow Mat. Aku nak tengok selepas ni ramai tak orang follow kau. Kalau ramai maknanya this is the power of social media.
Mana kita follow Mat, Mat. Actually ada banyak tapi aku belum follow back Follow. Alamak. Request banyak request. Facebook okey lah aku sikit banyak macam boleh faham lah. Tapi IG sampai sekarang aku okey lah. Novice level lah, novice lah. So dah better sikit lah. Boleh ni lah. So before kita end hari ni, aku rasa banyak yang dah terjawab. Aku rasa aku just want to leave that last 5 to 10 minutes untuk korang nak rent, korang boleh rent. Aku rasa banyak terbuku kat hati korang. Kita end it off dengan whatever yang ada dalam hati korang. Boleh? Let's do a closure lah. Boleh. To Mega Perdana 2025. Yang engkau punya care lah. Boleh. I think first of all ini a thank you message lah. Thank you message terutama sekali kepada penaja-penaja. I think without them I think kita nak jalankan benda ni pun susah lah sebab tak ada duit pun. Kan? Tapi I try as much to say one by one. Penaja ni first is kita bersokongan daripada National Art Council. Dan venue sponsor kita Bedok CC MAC Abang Sani, Mr. Syagu. Oh yes. Alright. Then also Cat Hong kerana give your venue. Dan juga kepada Wisma venue Taklimat. Dan selainnya ia adalah Pop Motif. Pop Motif, Hajar Maimunah, Salim Marikan Foundation, Sangka Baik, The Odd One. Alhamdulillah. The Odd One, the Clicky, Space 99, Arni Wedding, Sweet Memories. Siapa lagi? Come on baby. Apa lagi? Apa Zana Kirat? Nazar Kirani. Yes, makan. Abang, terima kasih. Kakak, terima kasih for the makanan. Makanan semi dengan saringan important pun sedap. Oh yes. Alright, Gembano, Abang Idam. Oh yes, betul. Balang Baik, Imran. Yes. Ilhan Creation, Alamak, Johan. Siapa lagi? Nur Faj. Nur Faj. Yes. Dan juga Aris Mail. Betul. Studio. Entertainment and Studio. And kau sebagai media partner / sponsor / friends. Aku tak tahu siapa lagi. Holiday partner. Holiday partner. Oh, holiday partner. Thank you so much Abu. Aku rasa engkau aku reaksi bila aku ingat bila kita kerjasama macam okeylah dua video tapi kau bikin dah luar je kalau KPI appraisal dia kan dah above expectation lah kan. But I think the beauty of it, I think you're not just doing it because you want to gain something. But I feel you are doing it because you have passion for it and kau ikhlas. So benda ni aku rasa susah nak dapat. So aku terima kasih sangat. Okay, so Hairul, the Mega Perdana design. Oh yes. And he's one of the person yang aku rasa macam Yes. everybody, I mean certain people knows his value this guy but I think Tak pernah minta pengiktirafan, tak pernah minta bayaran. The easiest person to work with and dia sungguh-sungguh bila dia bercerita tentang logo tu Betul. Yes. Bila aku Story dapat tau. that file daripada kau, Kan? dia complete betul bro. Yes. Dia kalau Senang aku nak dapat kat DK Barat dia memang adik atau Hairul atau seorang DK biasa je lah. DK Barat. Tapi kat luar actually dia somebody, I mean in his own industry lah. Betul. But in Patala DK Barat, it's okay, boleh. Semua okay, boleh. Aku yang segan. Rendah diri sangat orang So aku, I think it's one macam kau juga. Macam everybody, I think thank you so much. Okay, and kepada FOG, Friends of Gabungan, kepada sahabat-sahabat aku. Terima kasih. Okay, terima kasih. Kita terlupa Mak Besar pun Oh ya, Mak Besar, yes. Ya Allah. Minta maaf, Mak Besar, yes. Minta Mak Besar, Fit. Thank you so much. Thank you, Fit. Thank you so much for the host. And also atas nasihat-nasihat kau. Terima kasih. Backhand yang selalu look out. Nas, ni tak boleh gini. So these kind of people yang benda yang selalu orang menjaga. Walaupun Agil juga, Agil. Dia buat live. Nak sampai ni. Okay. FOG kepada Haidil. Yes. Haidil Kwok. Lu power. Alright, programmer, Mr. Programmer, Mr. Creativator. Ada Ustaz Syul. Boleh lah. Sembarang. Okeylah, jadi. Hantam sajalah. Dah pukul 2:30 pagi. pagi. Dan juga kawan-kawan aku,
sahabat-sahabat aku, Aidil, saudara, sepupu, sahabat. The banyak sangat always be my side. Terima kasih so much. Biggie, Apu, Santau, Ira, Wani, Jamal, kau tukar nama jangan Jamal Dizzy, Jamal Floater sekarang. Jamal Floater pun. Jamal Jiwa. Masya-Allah, jiwa kan kita. Jiwa. Alright, siapa lagi? Wandi. Dia, Umar. Yes. Siapa lagi? Come on. Ni semua orang-orang yang datang nak main Ricky Barat tapi sebab kawan dia datang balik. Just to support. Tu yang aku dia lah, people like dia. Aku tak tahu pada cakap kan. The boys from Ian dengan Poli. Danny, aku lupa nama sorry the few ramai. and also the girls Hani Yasmin, Hazika. Yeah. Wow. Ini bila cakap tak takut tak sebut nama, jangan marah ya Allah. Terlupa. Tapi I think Atul is JK saya. Kami going there. Siapa lagi? Ada Nuraizan Majid. Siapa tu? Nuraizan Majid. Siapa tu? Nuraizan Majid. Siapa tu? Kakak Jamila. Kakak Jamila. Volunteer. Siapa nak sebut nama kan? Minta maaf lah sangat. Minta maaf sangat because I think all the volunteers pun volunteers pun actually dia volunteer. The name says is all. Dia volunteer. Diorang tak ada nak rugi apa-apa pun. Mungkin ada volunteer nak tengok Ricky Barat lah. I'm okay with it. But ada yang volunteer jaga bilik tak dapat tengok persamaan pun. So orang-orang Nana, ya Allah, minta maaf Nana kan. Banyak-banyak orang siapa ni? Nana Hafiz, Kapa. Yes, Kapa. Dia tolong first round, second round, final. Dia pun dah tangkap tapi daripada dia tapi sebab tertentu kan. Zab juga. Zabidi. Thank you so much. Outfit final. Maman importer. Maman. Mr. General. Orang kata dia, aku cakap dia tadi, kau macam ibarat Ryan Seacrest. Kau tidur 10 mega penara soalah. Betul. Aku rasa this coming out from another MC to another MC. Aku rasa dia dah set dia punya benchmark to another level. Aku rasa dalam Ricky Barat ni, no one else can command the crowd as well as Maman. Aku personally feel dia gila lah. And Agil live stream. Gil, thank you so much Gil. Kau dengan kau punya kenapa dia berbual aku pasal live stream, aku tak apa benda dia berbual dia. Kamera sini sana. Dia je tahu lah. Tapi at all dia execute. Dia pun lagi satu. Apa? Dia punya equipment yang dia pakai tu bukan kaleng-kaleng dek. Kaleng-kaleng. Ni semua ada keluarkan bajet. Ada some of the equipment dia bawa on that day itself. Aku tahu dia sewa. Aku tak sangka dia bikin live. Kalau tengok muka dia macam aku imagine dia macam bawa kereta mekanik kan. Macam technician aircon. Tapi see dia punya the amount of talent that we have banyak. Asno. Thank you so much jaga VIP no. Alright, Sharif Sa last minute tolong jaga VIP. Ya Allah, siapa lagi? Ya Allah. Hafiz Babian. Hafiz Boyan. Hafiz Clementi. I think itu sajalah yang part yang volunteers at FOG. Terima kasih sangat. Tak tahu. Aku just thank you so much. Semoga Allah lindungilah korang semua. And siapa lagi kepada akhir kata pada AJK. All the 13 AJK. All the 13 AJK yang tolong yang from sanggup first day to the end lah. First day of the end. Of course, on the day bila tengah test kan, macam on the day running kan, mesti macam ada yang sikit tak perfect. Everybody was macam mana ni? Tapi I think itu lumrah. I think buat event. But at the end of the day, I know that I hope that we don't hate each other. Betul. It's just work lah. It's just work. But same time aku rasa dia bukan sahaja like I said tadi lah, kita bukan sahaja dapat member atau AJK sebagai AJK ke apa, tapi kita juga dapat sahabat. So aku thankful for that lah. Because ada yang bertanding. Betul. At the same time tu walaupun bertanding tapi tetap jalankan tugas. Betul. Kerja back end. Aku respect lah. Aku thank you so much for that lah. Aidil Akmal dia tengah bertanding, dia sibuk buatkan lagu. Aidil Akmal. Nuriel lah. Thank you bro. Syaris the man. Korang tunggu lah video dia very coming out. Nilai luas abang lah. Aku pun geram ni. Abang Aziz.
Thank you so Abang much. Aziz, Abang Eddie. Abang Aziz banyak nasihat lah, benda-benda yang banyak. bila aku dengar front of house, aku tak tahu benda tu front of house. Apa lampu apa? Lampu apa, Robbie Pointer. Aku cakap ni mana dengan Mina, mana dengan Mina Rip dia panggil dia Robbie Pointer. Rupanya tu lampu. Betul. Jadi macam front of house siapa saya depan rumah. Depan rumah siapa siapa ni. Aku pun benda saya orang berbual technical Tu orang punya board tu depan tu. Aku tak tahu habis switcher, habis apa benda saya nak berbual. Aku macam Baik, Abang Aziz. aku cuma tahu harga je. Itu je aku nak tahu. Tapi alhamdulillah aku learn something lah. Kan? So apa lagi Siapa lagi kita Tadi lupa? apa? Apa lagi? Mungkin ada yang Tak nak sebut nama tadi. Siapa lagi? kalau ada yang terlepas tu Lepas tu minta maaf lah sangat. maaf lah. Ni secara impromptu. Kalau aku nak tulis list macam panjang kan, dia tak habis-habis. Aku 2 jam aku rasa episod ni. Betul. Nak sebut nama. But of all, And of course, thank you to all. Semua yang datang, semua yang beli tiket, semua yang buat sistem the crash. Betul, sistem crash tau, sistem crash. And then of course, thank you for doing this. Makin semangat budak-budak ni nak bertanding because dorang tahu dorang bertanding not because for the love of the art. Dorang tahu ada orang-orang menyokong kat bawah tu. betul. So itu yang paling best lah. Terima kasih lah pada semua yang menyokong lah. Sebab yang datang tu bukan rasa pun, diorang pun semangat pendikir-pendikir. Dan yang ada datang pun bukan pendikir juga. Betul. So macam ya Allah. And how I wish that we have more time to macam after the competition kita mingle around Bagi kita macam terlalu tersentuh masa, macam terlalu ketat, everybody's rushing. Event venue restriction. Venue Aku pun peranjat. Ada satu budak ni message aku. Dia budak main di Barat daripada zaman sekolah. Tu dia masuk satu competition, satu kumpulan je. Dia main dengan kelopak salak. Then he bought the ticket. Dia hantar aku gambar. Bro, aku bought this ticket because aku tengok podcast kau. Tiba-tiba aku rindu tengok ni Barat. Dia datang seseorang. Duduk kat level tier 3. Impact tu. So macam dia benda gini lah. Benda gini lah macam tu. Aku rasa macam best lah. Abang Man. Abang Man, cikgu, terima kasih kerana beri izin untuk kami memberi lagu tu sebagai nafas baru. Yes, betul. And rasanya rasanya dia suka lah. Dia pun nak nangis kan. Maintain. Maintain pun nangis juga. And to the judges, all the my judges, thank you so much. Terima kasih atas kerjasama. Walaupun semuanya hebat-hebat belaka, tapi bila kita bekerjasama tu rasanya semua everybody very professional and macam sekarang beradab lah. Betul. Thank you so much. And last but not least, aku nak kasih kau peluang untuk kau shout out untuk orang yang selalu kasih kau sokongan ni. Kita mulakan dengan orang yang berikan kau sokongan. Kita dengar ucapan daripada naik pengerusi. Alamak, ucapan untuk siapa pula? Dia dah cover banyak sih. Untuk husband lah, untuk husband. Untuk husband Aku rasa throughout this whole journey yang kau yang nampak dia punya stress because untuk nak jayakan benda ni. Mungkin the side of Nazri yang ramai yang mungkin ramai tak tahu. I think Nas ni kan she always think about other people first. Understand? No, serious. Kadang aku cakap dengan dia, you cool you boleh layan orang gini Salam Abang Nas. Oh, banyak soalan korang. Kadang kita tengah pipi anak cross the road. Nanti dululah. Diorang tunggu. Diorang nak jawab nanti. Settle anak-anak dulu. Kadang gitu tau. But he will nanti you settle anak-anak, ada orang yeah, and he will patiently return their calls, reply the messages. So aku tak tahu whether dah sampai aku cakap dengan dia, I don't know whether this is sustainable. Tahu macam nanti orang yang seterusnya nak ambil alih, boleh ke handle macam gini? So yalah, so I'm very thankful. Nas tu dia show a lot of patience this perdana. A lot of patience. Aku yang kadang-kadang kena jadi devil's advocate lah. Tak boleh, stop dulu sini. Tak boleh, too much. Suruh diorang baca dulu baru tanya soalan gini. Dah tanyakan soalan tu, that kind of thing. So I'm very thankful to work with him lah. And dia selalu he can see the Dikir Barat goal lah gitu macam cakap dia tahu bezakan quality mana pemata, mana kaca, and one of it is you, Hakim. Dia percaya sangat dengan kau, quality of kau. Kau pernah datang sekolah aku kan. Cakap dia ni bukan calang-calang lah Dia buat research sebelum datang. Cakap I memang dah lama support Hakim ni.
So when he say about a person, doesn't matter kau ke Hakim, siapa lah, Haidil ke siapa ke, betul lah you, and he will give the trust, the full trust, the creative space. So that's something I respect about him. Macam dulu aku rasa aku tak boleh tulis lirik tu Hakim. Aku cakap, you pergi carilah orang lain. Walaupun I cikgu, I tak boleh tulis lirik. Bertahun aku tulis untuk Wira dengan dia, boleh pula ada hasil. You know that kind of, sometimes you just need to believe in a person. Itu benda yang aku belajar daripada dia. And at the same time, tapi kadang dia tak believe diri dia. Dia cakap aku dia tak boleh. I said no, you are the best person to do this. I know it's difficult, you kena jadi judge, you kena jadi chairperson, but you're the most neutral person there. Orang yang paling berilmu kat situ yang aku respect is Faizal. Tapi Faizal pun ada contribution pada kumpulan lain. Betul. So I said, aku tak nak orang tuduh Faizal dictate, Faizal itu, Faizal ini, padahal dia tu buat kerja banyak. Betul. Maksudnya dia kena tuduh sebab dia bukan neutral. So kita neutral, kita take it. Betul. Kita take it. Tapi kita tahu belakang kita ada Liza, kita ada Faizal, kita ada the AJK yang selalu support kita. Betul. Ya, so terima kasih layan idea-idea gila, layan I at the first place nak masuk balik gabungan. Actually dia macam half regret, half bersyukur. Aku tak tahu nak rasa apa. It's really a mix. Cuma we really hope bila kita handover nanti, we will want to share with the next AJK. Aku welcome. Kadang-kadang korang rasa macam di Kimarat, korang macam tadi Hakim cakap, lifespan kau sekejap atau mungkin tak impactful enough, but korang ada qualities lain, organizational punya skills ke apa yang korang boleh contribute kat gabungan. Please come to the BGM nanti, and tawarkan diri during the AGM, you know, because you never know what kind of impact, what kind of role you can play. And rest assured, aku rasa bila aku involved di sistem pun aku nampak you are never alone. The whole village is actually helping kau out. Pasal nak harapkan Nas buat seorang, benda takkan jalan. And he just put the trust in everybody, benda tu jalan automatically. Macam on the day itself, people take ownership of everything. Hiccups lah, of course. Adalah. Mistake is always expected lah. So kadang bila kita rasa kita pandai, kita tend to micromanage. Betul. Padahal orang yang kita pilih tu in the first place ada sebab kan kita pilih. So let them do it. Let them have that space. So tu yang aku belajar daripada Nas lah. Yeah. But of course aku pun Nas, macam ada yang terbuku je. Tak lah, dia macam cuma dia je lah tahu. Dia punya dia je lah seorang macam tu. Aku can go voice out everything 100% lah. Nothing keep macam nothing pretentious lah. Dia akan macam go all out. Cakap tak boleh you, I tengok ini. Aku rasa it's not appropriate for me to say whatever apa yang telah berlalu lah kan. But she's always the one who handle aku punya ni lah. Repek lah. Walaupun nampak macam okay, Nazri okay, penyabar. Tapi dengan dia kadang aku macam, kadang ada juga harinya yang macam you tak ada lah kan. Terima kasih. Thank you so much. Aku bukan bukan Romeo and Juliet lah bu. But, kita banyak kekurangan juga. Kita banyak kekurangan. Aku tak pandai nak beri nampak macam kasih bunga, tunduk, lepas tu ada firework kat belakang. Mana bunga? Farish yang belikan air bunga. You tak belikan air bunga. Macam itu tak aku. Mengungkit Farish belikan bunga. Aku bersyukur Allah, let's say aturan Allah jodohkan aku dengan orang yang opposite aku. Jadi dapat compliment each other. And aku thank you so much for that. Rest of it I think nanti kita bersettle lah, kita boleh berbual lah. Itu je aku alhamdulillah, terima kasih pada semua. I don't know, kalau boleh diberikan masa ni kan, aku boleh pergi kat satu-satu, aku sanggup, tapi masa ni terlalu susah sangat lah kan. Ni tapi cuma lepas ini aku rasa kita akan berundur lah. Lepas kita hangover, kita akan stay back for a while. Get our priorities right first. I think benda-benda yang kita telah banyak tinggalkan, ke arah kita dah ke lain lah. Selepas kita handover ni, kita punya own vision lah. Sebagai semua kita punya own vision. Tapi we want to see the efforts continue lah. Yes. Betul. Mungkin kita boleh contribute in other ways, tapi bukan duduk dalam di AJK lah. Bukan bertanding, bukan apalah. That's not a priority anymore. And not in AJK. Betul. Thank you. Thank you game. Terima kasih to of you. Terima kasih juga untuk semua. Hopefully
korang dah nampak dalam episod ni, Nas kalau boleh dia nak outreach to everybody and say his thank you personally to every single one. So by sharing this video around to people, percayalah walaupun nama korang tak disebut, aku rasa korang can feel the passion that he have to in what he's doing for the art, for Mega Perdana 2025 ni. Dia passionate gila punya. Aku nampak dia punya passion. Dia put in fact, walaupun aku tahu more, a little bit more than what he share on screen now. Kalau aku pun tak tahu whether should I be continuing this thing or not. Kalau rasa ada manfaat kat ramai, aku nak itu je. At this age aku nak buat benda yang kalau ada walaupun sekelumit kecil najis ataupun kuman pun, kalau korang rasa benda ni ada manfaat kat korang just komen kat bawah. InsyaAllah kalau aku ada luang masa, then aku try whatever aku can improve. To bridge lah, just to bridge. Aku rasa belum puas aku nak bridge the art from the early days to the current days. Kalau boleh aku bridge, aku try aku as much as possible showcase to people. And then at the same time, dalam kita berkawan throughout the time kita involved dengan Dikir Barat, mesti ada disagreement, mesti ada tergelincir, tersliding tackle, termakan kaki orang kan. Tapi percayalah, aku always percaya dalam berkawan, kalau tak gaduh rugi. Betul. Dalam berkawan tak gaduh rugi. Kalau kita boleh kembangkan kita punya friendship towards family, korang akan respect and korang akan appreciate the friendship more. Kalau boleh kita tahun ni pun kita dah diumumkan dengan banyak pengunduran kumpulan-kumpulan. Kalau boleh kekal setia dengan kumpulan-kumpulan, kalau boleh kekalkan apa yang boleh kekalkan, kita try cuba kekalkan. Hopefully lah. Sedih kita nampak. Kalau tak, lagi 2-3 tahun kita kalau buat Mega Perdana 2027 mungkin, takut yang bertanding 5-6 kumpulan je. Kan sayang. Jadi kita nak bersaing sihat. Kalau dia nak kumpulan baru nak keluarkan pun, kita alu-alukan juga. Please do so. It's for the art, and hopefully again aku cakap, sebelum kita nak orang pandang art tu at a certain value, kita must put a value to our art. Kita start to respect kita punya art. Kalau rasa besok-besok kawan-kawan kita buat competition at $50 without any culture pass, please do support, because kita put a value to our art actually. It's not really so much about, kita put aside lah, hari tu kita buat dekat University Culture Center. It's not because the $50, kau nak kena faham, because tempat dia gar. It's not because of that. You don't pay this $50, you don't get to see your friends on stage playing live. You only get to experience watching them on screen. So support your friends, diorang bertungkus lumus untuk bertanding. Jadi kalau besok-besok kawan-kawan kita penganjur-penganjur, kita nak encourage more groups to do more competitions, kita lasak-lasakkan diri kita dengan pertandingan-pertandingan. Jadi budak-budak ni lagi kuat asas akar dia. And then kalau kawan-kawan kita walaupun at CC level pun, kalau dia taruh tiket dia at $50, please do support. Korang masuk kedai LV tak tawar pun beg. Time-time kawan-kawan nak persembahkan benda ni for the art, dia bilang, mahal lah. Tak mau macam begitu. Actually, bila whatever charges, whatever costing, dia bukan jatuh kat kita pun. Betul. We are non-profit. We are not there to make the organisation bankrupt, of course. But we are there not to make money. No. Betul. Just to for our own benefit, tidak. Betul. So, kita nak buat benda ni ada money rolling at the same time, because why? Kita nak Mega Perdana ni continue. Itu je. And of course, as a bonus untuk semua yang menyokong, kita try to find better location lagi. Duduk selesa at the same time. Again, thank you so much Nas, Aisyah. Thank you so much for doing this. Thank you so much for taking the lead and taking the role untuk Mega Perdana 2025 ni.
I think you guys did a very good job. I think korang rezeki korang ni Allah dekatkan dengan orang-orang yang baik sekeliling korang yang tolong buat ni sempurnakan. Aku rasa macam kau cakap apa yang kau bikin mungkin tak sempurna, tapi kawan-kawan yang datang ni yang lengkapkan tu, yang kelengkapan tu yang nampak sempurna. Jadi aku rasa again benda ni cantik-cantik sangat. Kalau boleh kita kekalkan slogan ni, kita kekalkan seni tu tanggungjawab, ukhuwah tu wajib. Kita jumpa lagi insya-Allah kalau benda ni continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.